Halo milenial, hari ini BRI kan Aceh mau FPK ke pantai. See you there. Welcome to my paradise. Kita sudah sampai pantai. Kita mau senam dulu. Decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all of change. Tahun 2004 tempat ini pernah terkena dampak tsunami. Sekarang lampu sudah seindah ini loh. All of these things make me feel so down and think about finding my own way. Halo milenial, ini foto booth kita. There's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to Kali ini kita suguhkan makanan khas Aceh, namanya kuah belangeng. Ini terdiri dari isinya ada daging sapi dan bumbu-bumbu Aceh lainnya. Untuk rasanya, saya yakin pasti kalian ketagihan. Ya, selain kuah belangeng, kita juga menyuguhkan ikan bakar yang ikannya langsung kita ambil dari laut tadi malam. Ya, mari kita nikmati FPK 2019. Saatnya kita makan. Let's go. Makan banyak biar sehat, nggak sakit, ya. sort of change somehow. The seas are brown, the skies are thick and gray. These things make you feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and drink, a place where we can share some dreams, a place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the sky's so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you So, sobat milenial, itulah keseruan FPK kita hari ini. Sampai ketemu di FPK tahun depan.